Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Deputy Commissioner jong ke West Khasi Hills District Ubati Lingwa ulapan benar barok kinong niya kali kamay hapa upo usam jong ke West Khasi Hills District kidai ban lej ai dawai tika nagabanta ban yo jinyada na kajingsa priang jong ke kelam COVID khat khandai haki jaka balabu bat lapan bej deka sorkar katkum ka hukum balapan mi deka office jong Deputy Commissioner laptha bakum ginong sakri pajba hakakam niya kali kajing kendo jongki yaki breu ki basong kali na keleng ki jaka kalong ka bakha kha bha bat kani kan bo jingma ya ka jing im ka jongki lada kimla ban shim kham kloy yakani ka lat jing yada shusho Deputy Commissioner lukunturu yiki nong songyo ba ki de ban lej ai dawai tika no mardor bat hakajo ko por ulama hamru ba yaki to gi bamtre ban lej ai dawai tika an penshitam da ka bapendo yaki license lani ka permit Badhago ka por on kanker debru wat ya kadukan jongki.